Ono Geo TV ne. Mene wa Wisdom Boxing Gym ye ga machine. Mo fa won to wa le bojo pa. O gbe afi no ye no ke start boxing ne. Fighter bo no ono ke hey no ya no. Won to le ke me ni ke bo boxing no chumo ne. To madam Oshojo ba. O fa na atwa na amele taxi. Ga form obi Crown Jimmy. He train on your Wisdom Boxing Gym. Jame Jane start boxing here. Jame Jane akemi wo boxing me. Yani Jame in train on your kabata biane. In Jame aun. In catch on coach. In kama fair referee. Monica mi wo boxing me. Ji coach Ofori Asare. If I can be there can buy boxing me. No me if your sports omo. Your football me can be done. Gemba na plamo fio ni batashia. She ajewane ko ni ke o mene me mayi ami. Jame ni ekemi ba e ke o be ba ho wote mo. O ne kemi ba Wisdom. E fa ke ye be ko shi o chi enyo pe. Nke ka se boxing fe. Ba nke clear kan shi ba no peke chame. Ya Volta region. E fa ke be ni wo shogun egbe so. O promoter ko ba mu fight ni akebe. Ba fight Kaneshi Sports Complex. Niji Ambition Promotion. Niji Alhaji Tofik. She if I can no me fight there for je wo je member out. At the end of the day we more about for member out. Because ale anu we she beni ko ba fe radio station ke ni bi agbene. Mo fe mo basumoni e ba ko fight we more about fe wo ye wo ba fe member out. Nani member boxing me 18 years. Ni ba boxing ni 1995 ni coach Ofori Asare kemi ba Wisdom ni Wisdom kabata bia ni almost 26 years ni ba Wisdom ni ba ko boxing chosemo ba fono ake makase boxing ni mano boxing na sha eko 2000 mi hani ya fair referee course. The same year, no honey in your fair, Kwekemite Winneba Sports College, University of Education, Niafe coaching course, Yagami Yafe IBA, which is International Boxing Federation, IBA. I'm a level 100 coaching course, Yajame, or Jame no Agbene. The coaching course is second year, bachelor no, ni coach Ofori Asare ne, ni kemi ba Wisdom ne, Naji. Head coach be an member fe assistant kebe me yo lenoji technical director Ghana Boxing Federation lenoji head coach ke Black Bombers be wona akesin no ko e wo boxing mi o ta se follow she o no lo ko e wo school mi no ka so referee ko o coach e she won to le akesin wo le ake boyo ni be kuma o train no hin hu e be kuma te amenu ya me ha ten bia ni nka me yo nka me ye bia ke nyemi me nyanye me imbi ken we kume because we fe we one umbrella shishe manyama ke ba ke shime pi ni yo bia ne beni no ame am inspiring ni mene imba cho me head coach ni nka me yo bia ne si bia na bo won wo gbe akeshin boji yo boxer Bepi wonu here agbe Ameya international wonu ame. Shi ewa akeshi wo ba nu ni yokun ya international. Mi no ha na ibale na. Ewa fi o. Shi Ghana Jamie Peggy yo boxer as veteran, allo as legend. She Isaluto Yako Chavez. Biana wole manye. Ye aje Kotoku. Ni salutole akeshi le ejenshi ni mimba le fetu me ko le ta flachemba gbe yin fi o shi le ejenshi dani mimba e we fetu mo ni nkele no wa nkele ejenshi wa nkele no wa dani gifty ankra wo chole gifty the tiger dani le hu e baba mi wo ye ba fete wo ye ba fete competition mi ba wa she mostly wa ya ni wa ba bo international ya
what now challenges kaje shia allo wanyanyo mate allo what training sate shi what now challenges kajo ministry e bala ke shi 2001 what ba your first African championship ya Egypt if okay coach Forest are in lenu eyen wo mini shika fite shika na fite ofen lenu e babo mo de ma fe wo no fe no e wo ni e ba fe no e wo agbene bene ba she aha wo releasing letter no pa ya visa o yemi how ni games e ba ho ani ka bo edo bu shi no wo ko wo fon wo no e wo ni jam ye je wi kashi the same year no 2001 wabaya Pennsylvania US for first women championship no the same thing sports minister okay ehan where she ke lebi ni no boxing ehan where what no what force what feheko wa shi etowo wo bomodin chi amehani waya wo agbene wo juoshi no ha na felt money wo ye anu wo ya kashi wo ya outside ni wa no shi wo juofo ni wo ya no wo chon nu shi eke wa no be ko eke wa no wo ke men ko ma gbe ya no ya je me ya ke government eke ha no ya wo ke yo te no ba ni sane ko ba ande ba do mo se ni wo juofo wo ke ma gbe ya no ke bi ni wo ba kashi beni wabana Moses fo amoni wakele ba yue wak ba fight na ne bala ke shipesani aha wa license no wonye wake no amateur no wake no professional mo we fought a lot ni kashi bia nani no modromo Commonwealth wo mi all African games ahia wo mi Olympic games wo mi World Championship wo mi akeshi bia ne ye ba nyani games keni bia wo fight ni na kan ni modromo kacho na kan Beijing na te Beijing conference na te 2018 no ehani bia ne ye wole won na chance akeshi bia ne wo ba nye no ni fio wo ba nye wo fe be nye na kole mle okra shi ke okwe tumove no chone asumo ni ye aya manse na manu eja ke ba ke mi bi yo ni ihan ne ya mini nga wo ke ba ha follow alo bla ye bi ne ba na mento ameka me wo boxing mi mino ba nyoka na ke be ehu be ni ji na ke be ni aken ihan amaya aha me na ya ehu bia ne jele mi fe wo mi je fe wo mi akashi no ni yo fio no ni nu fio jo ba nye fe na kan what men do women can do better ewo bia ne wonta waka ma akashi womba aji sananya wawo wo ye boxes in Nigeria last time am ye over 3,000 ya jame men ko no professionals men ko no amateur at the Commonwealth last time joji money e ko medal ha Nigeria mi no onu Ghana yo nye komada wo ye ni ba nye fe wo ye shi keji wa mo fio ko ya ba to mo beni akewa Black Queen se ke ni bia wa mo fio ko ya ba in ake no ni nye ma fe ni ehi mi games ya na ehi mi medal komo ke Ghana iyo ya kashi imbi e ko ba nye ya fe ke ba ka okwe yana wo obla ye bi ni to ameke ya me ya wo boxing she ko le gbe she mo fi o kejo wo ku mini nga wo ne kon ba nyoke ha e fi ma kashi boxing no mo je gbe she mo ni e ko le mo ko ba ke aba plan mo ko ba plan mo ko ba she ko kwen na ke ba ke no boxing na ba oyi ino 42 he lose 2 and he lose then je lose more she he lose 2 he automatically lose 2 you know 42 he lose 2
She cock way here, taba feto bana. Dabi problem ko be boxing. Nye hani obla ya bi je football epe alo nye ba nye skiti e no. Me ko ba introduce nye e wo wi mi. Nye mo basa basa mi dabi. Je na ba nye skiti no ba sha o trouser alo ni ka kebashi. Dabi nye kenye ya wo ami. Ke o ko e wo mi ke nchombo eni boxing ke mi e she bi ane. Ke inye lo le kula podi nche ingbe po gbele oshina. Ni onupa ni wo coat po ami gbe yen egbele na kanshina e wo kame wo boxing mi ni wo ya boxing no ojogba kenye ba ko wo ye Ghana ye what the World Cup dan here te e wo na kanu ke wo ye wo mi ojogba wo ba fefe hin ni iyo ya keshi meda ni ji meda na ya na me gam ke baba won wo ke baba ke wo ye wo ke ye afine mi ke ba 2 years time nji 2023 All African Games ke wo na wa mo fio if I can be no ba fe me ba surprise because a team here we need support if organizations fe ni wa ye women in sports na me wa ye ni fear sports ye ni fear sports ni ame wa me won pa me fight ameba wa wo ejakeshi won plead on their behalf won pa me fight. Equipment is very important. Equipment because onyeni okoni ne flow no ba ke of boxing ta flache she equipment in cash or in kind get ta flache moko ba donate no ko fie ha wo na kenia na ba donate wo na kenia wo ba nye wo ka ha equipment no wo ke ha yeah na keno ke ba donate equipment wo na keno no ba donate ha beke bia bona fe na menya me ke train because one time wo fe sure ke 2023 wo female boxing team wo ba club medals one time wo fe sure okay wo ha na shele la wo shia no ya moko shia no ajela dabi wala no wo ba shele wo ba buwe ni inkebo ngbasani o ka me ake aside boxing e ketra ho jibo minto malete e fi oten o ke enyon ne football ketra jimi isha cake ni bi fi wedding cakes if you no friend no warning if you no friend no she in time share because sani maba serve nation must serve the maba free boxing that is very important kehami the war ishede skill fair ke neke time me fe ne kata neke time me fe ne kata neke time e fe ni ma tuning kata ne she in training time sanima bank training ken pa training intention ke ya channel Wisdom Boxing Gym ye Gamashi na me ne kenye training ni wonu amehi madabo shiwa ke na ke opportunity because ne ke we mo ne country no wa what produce champions p boxers na me to Olympics games bien to 5 boxers ameje bien na mete Olympics games diji kanche Basti Samer nche Isa Samer nche Ashakwe Ayi nche Sulemanu Tete amefen amejebi ene ke Wahid Omar na me fa me qualify to Olympics games wo achieve me coach den che ho international instructor Jimmy nchon coach Sani ya manse wo club ne eji club ni efita best clubs ni yo Ghana ke osmo ba train your wisdom allo tawo mi in particular ni o ke mi agbasa ni allo ma fe loko ma boy ina maji 0345 150 774 ina maji 0555 150 774 orado mindanya shiwa kenye na be nye ko no Junior TV je ngmenepe shin nke sajin sorte be ba anye ye ono Junior TV no achomi afolelaye